तेजे मार्गांव पुलिसीन चार्जशीट घायली की जुलय 2017 ताणें कालकोंडा मडगांवां एक कृष्णा मंदिरां वचोन एक तुळस आनी नन्नेची मुर्ती फोडली म्हणून. सो हांवें लास्ट टायम एप्लिकेशन घायलें डिस्चार्ज करपा ताका की ते कांय एविडन्स ना म्हणून. सो आमगे आर्ग्युमेंट जालें म्हणटरी कोर्टान आज ऑर्डर पास केल्या की तेजे कांय एविडन्स ना आनी हेंच ताका डिस्चार्ज केला. आनी टोटल 4 केसीन डिस्चार्ज जालो तो. ही धरून 5 आनी तेगे काल 3 केसी आर्ग्युमेंट जाले ते ऑर्डरी दिलाय 3 20 तारखेर आनी एक आसा ती 22 तारखेर दिल्या ऑर्डरी. Even all this cases should be the same discharge. We advocate moved applications for the directly for the discharge because there is no proper investigation has been done, and the MO has been attached. Those MOs are not even mentioned in this Panchanama. MO means the hammer has been attached by this police officer, stated that the hammer has been used to destroy this crosses. But in Panchanama, nowhere it is mentioned that hammer has been used to commit an offense.